Makaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngen. Paglinglingayan kapayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anyat ar-aramida man ang Melinda. Ay nawaw, kas makita met, madama nga isagsaganak dagiti masetas nga order da kanya. Tulungan kan manang. Ay nasaanen, kabaalak met kit di daytoy ading ko. Tulungan kan tapno nabibiit amalpas. Ay na amok at damanan ka sa pulam, isong ay may ka dito'y balay. Ibagak to inton madamdama manang. Tulungan ka pa'y. Ay na ibagam kit din no anya day tatap no amok. Kung addamanen bayadan mi ije pagadalan manang. Ay nawaw, manan. Sa anak ama ka-exam no saan ama bayadan dayjay. Amo yung mo't private school ti pagadalak. Awan pa'y kwartak ita. Mauray mo ka din no bilang laang. Masapul nga agdiskitarak pa'y ading ko. O sige, orayak manang. No mabalin, ita kumamot laang alawas. Nagsweldo kayo ka din, lakay. Minton bigat pa'y bakay. Apay ka di. Mabalin, apabuludan nakpay laang. Ay nawaw. An-anuam ti kwarta. Pagbayad ko man ni Christy, di pagadalan da. Sige. Ited mo pa'y lang kinkuha na ti sweldok. Uray di kagudwala ang alakay. Adapay matkit din na paglakwak iti masetas. Iso ti inayon ko, tapno makumpleto, ti kasapulan na. Kumusta ka numot ti panagadal na? Dayta ti jak sinaludsod, ang saysayaadan namat siguro Ammo namat ang nagbanugak ti kwarta agas gastusan na. Sa pa'y private school ti pagat-adalan na. Kapilitan ta isumat nga minta ayan ti kurso akayat na lakay. Sa deno manen ti papanam, Kristi ka anakan. Iti ayan ti gayom ko, Auntie Helen. Ay nawaw, day ta agpalpaliwawang samutin into naram. Dakas ka di ti agenjoy, Auntie. Saan adakas ti aginjoy? Ngamno siyak ti sika, nasaysaya at tupakitang dan kakiday. Tapno saan ati kwarta ti kapsat mo tinamnamaem. Sipud pimusay ti inayo, ni manang mon ti timakder nga inam. Amok dayta, saan kumat nga iliblibak dayta ka? Anya garot ti aramidam. Sumapul kamitin ay ti pakitang danam. Saan kat aday ta agpalpaliwawang ti paglaingam. Ay na, Auntie, di nakisuro ta amok tar aramidak. Anya? Nasalaw ko ni Kristi akanda-kantay di sintro itay bakit? Kadwa na magdagiti gagayam na. Wana takas tamat ti biyag akayat na. Ti agpalpaliwawang. Agis-eskwila ka di pailaang dayjay, wano? Wan mo't papaiskwilaan ni manang na. Apay ngamin asaan mo't amakitangdan. Amo pa'y man mo't iti dayja akaanakan ta. Gaputa ada ni manang na kat kastamot tan ti aramidan na. Day tamang namnamalaang ti ammo na. Naimbag tawan pa ti anak dedwa. Naku nampay lakay. Numaadaan da iti anak. Saan to ang masangon ni Melinda ti agtrabaho? Alang ti kwarta apagbayad ko manang. Agtugaw ka pa'y tada pagsaritaan ta. Ay nawaw, anyat pagsaritaan ta manang. Sa dino tinapnapanam idi Sabado. Ha? Anya di nangag ko nag-outing kayo manan kadagiti gagayam mo. Wan manang, nag-outing kami nga ron. At damat gayam kwartam. Apay ngay, asan nga iso ti pagbayad mo iti pagadalan? Ni manang met, awan ti nagastos ko, tain libre naklaang ti gayim ko. Ay, saan man asyak ti ulbudam si ka, Kristi? No, pudno ti bagbagak manang. No asino met day tang agpulpulong kada kayo Naimbag kumamot no pudno ti dandanon na. Incomplete nga rod. Alaam ti kwarta apagbayad mo iti pagadalan.
Siguraduam laeng ang makaturpos kay ti kolehiyo. Anya ti kunam, Beshi? Inungtan na ka ni manang mo? Kasta unay ti unget na kanyak itay. Adda na gidanon anagawting tayo idi Sabado. Ay nawaw, asino nga ta? Day ta ti jakam mo. Awan mo't imbaga ni manang. Basta nagungot lang ang kanyak Ngam di balin agano sakpay lang ita. Agpamarangak anasingpet. Takasapulak pa'y titulong na. Ay no masapul a makiplastikan ka, aramidem. Nako nampay, friend. Bumalasak to, numalpas ko ti kolehiyo. Mayat ti diskartim Siyempre, numasapol nga agin si singpet da tao, aramida. Kaya't ko ti makaadal, tapno addan tumat ipanakkel ko kankwana. Saan nakaadal day Jake? Si kabat gaya Melinda kanakan, Adda ka din ni Auntie Helen, angkal. awan na antib. Ada na panan na. Apay ka di. Umay ko laang matkit di i-deliver ti masetas nga order na, angkal. Binayadan na ka di. Wan, angkal. Fully paid. Iswada kayo pa laang ti mangi receive, wan. Mudko nga rodan na kong. Ado ti sideline mo Wan tauray awan pa'y anak mi kanitinaw, at damot ti kabsat ko, apapaadalag. Sa bagay, numakaturpos ni Kriste. Dakkel tumat katulungam. Wan angkal. Nang runa pa'y kat sa anak mo't anakaadal. Isunto ti mangitakdar iti pamilya mi no makaadal. Hawanin makunak na kong. Talaga responsable ka kapsat. Bagbagam lang ti kapsat mo. Tapno saan ati agpaliwawang taam mo na. Ayan ti masitas ko lakay. Ha? Anya masitas bakit? Ay nawaw, jay may in-deliver ti ka na kanta Ay, wan! Aday jarwar, tilagat katangam mo, bakit? Wen atap no makatulong ak laang iti ka na kanta. Suportaran tati negosyo ni Belinda. Nagadumot ti sideline da di na kanta. Wen nga raw, ilako na mit amin, amabalin ama ilako. Kasta talaga no nagagat ti may sa tao. Nagasatlaw na ni Kriste, takasta ni Manang na. Ure na kaung-ungat, kat aramidin na ti amin para iti kapsat na. Podno launay tanakunam lakay. Sapay la kumaata makarik namot daye a Kriste. Tulungan na kumamot ti bagina. Makitangdan tapno saan laang ati it-itid ni Manang na ti urayan na. Ay, adaman ng timabayadan, Beshi. Wan nga rod, nagadumot abay bayadan tayo. Kasano pa yan, dayta? Naimbagkan ka ang taada ni Manang mo. Ay nawaw, adda ni manang ko, nga masapol mat nga agpamarangak. Amo mo't, nakaungungot kan istrikto launay day a babae. Wen ang adalata pagdawatam. Sa bagay Agano saklaang iti do atawan. Do atawan laangan nga agpamarangak anasingpat iti matang na. Numalpas ko ti kolehiyo, isumat ti singirak. Ay nawaw. Una, itangamin kat agul uli makaklaang no adda ibagbaga na. Singirak to, numalpas ko ti kolehiyo. Kasanulaangan numaamuan na ti maipapan iti dayta a planom. Ay na friend, di na maamuan no agulimag ka. Ay unay kan, Beshi. Apay ko mga agpulong akken kwa na ngay. Uray siyak met ano kasta ti kapsat ko. Talagang agin sisingputak met. Ay nawaw, anya ti kukwaam dito'y sentro si Ka Kriste. Ay, kuha manang, si kamat gayam. Asino dagiti kakadwam Apay pinanawan da ka, idi nasitgan kayo? Dagiti gagayim ko manang, mabaindalaan kan ka, iso apim manaw da. Ay nawaw, apay matakasta? Di mat imbagak keng ka ang makitangdan ka no awan ti klasem. Tapno adda na yunak no kasta nga adda manen bayadan yo. Awan nga rod pa kitang danak manang. Awan kunam, kat di kamot ngamin agsapul iti pagtrabahwam. Anya ti kayat mo,
Trabaho ti umasidagking ka? Di na kumamat sermonan amanang. Di nak ibabain. Sino ti maayatan iti kastangar aramidem ngay? Ipuspo nyo pa ilang ati sermon nyo kanyak manang. Mapankan to ije balay inton malam taag sarita ta iti nalapat, Kriste. Anyat imbaga ni manang mo. Hey, makapaasar nga ro dayi Amelinda. Amo na nga ado ti lumablabas. Sermonan nakpailaang mo. No anya nga minti ar-aramiden na dito'y sentro Day tanga ro. Nakabutbutang gayam ni manang mo anya. Wala. Iso akagurgurak launay day jay. Maawatan kan ita. Mapanak pa'y ijay balay da inton madamdama. Sigurado a sermonan nakmanin. Uray adda ni Manong Tino. Ay nawaw, saanan aparikot day takeng ka. Di mat nalaing ka nga agpamarang. Ayaw na, agin sising putaklaan ita. No makaturpusa. Awan matan bibiyang ko iti day jay a tao. Ne, alam samot ka apam. Maasarak nga rod iti nadamag ko lakay. Ay nawaw, anyat na damag mo. Taagin sisingpet kanulaang ni Kristi kanyak. Ngam no makaadal, awan kanun tumatan ti bibiyang na kanyak. Anya, asino mo't tinangidanon di kastaken ka? Saanan anapatag no asino tinangidanon kanyak? Unay mo't ti kasta pa nagsasaw ti kapsat mo? Agin sisingpet laang gayam ti loko, tada kasapulan na kanyak. Anya nga ro dun ti plano mita, kasano ti panagadal na? Makamumatan Di na namnamaan agas tumusakpay ti panagadal na. Nakabutbutang timang paadal iti kabsat akasta ti kapanunutan na. Una, ang mga numakaturpos kat ibadag na kamatang. Hay, day tangarod kat. Narigatan. Sapay awan nalpas ko. Iso lang arudan ti mabagbagaan takamali ti aramid na. Naturad pa'y laang agsasao iti kasta. Awan pa'y naragpat na ng kastamatang. Nakalaslastog. Isu ahuston. Agpinatangkan kamilatan. Usto matla tapno awan paggastusak. Itian niya agapungay nga agbanbanogak ken kuana. No imay ka dito'y balay, takayat mo ti agpatulong kanyak, wano adamanan ti bayadan yu di pagadalan, di mo namnamaan nga ikang kapay, Kriste. Anya? Ti kunam kade, kat jak maamuan ti may papan iti planom, Ni, anya a plano manang? Amok ano makaadal ka kat lumastog kan. Anya? Di kan agin didiam mo, taamok ti planom. Asino mat nga iti? Di mon saludsudan, no asino tinangidanon kanyak. Ti kayat ko amaamuan ita, kat nuapay akasta ka. Nasakit tinakam mo kanyak, takanayon ka abagbagaan, kadagiti bidot mo, kasta ka day? Manang... Naimbaglangan tada nangidanon kanyak. Jakla impagarup, apeke matgayam ti kinasingpot nga ipakpakitam kanyak akabsat mo. Manang, saan kumamot akasta? No kayat mo ti makaadal, agtrabaho kamat, awanan tinamnamaam at tulong manipod kanyak. Di ka matan simsimrak, Beshi. Apa yan? Saan kun nga ituloy ti panagadal ko, Beshi? Ay nawaw, itian niya aga po? Awanan. Saan na kun atulungan ti kapsat ko? Ne, apay kanumot ngay. Tada nang idanon nga agpampamarangak lang. Anya? Amo na matanda iti dakes ngayon sa usawang ko may papankan kwa na. No asino nga tamot ati awanan bain anang idanon kan kwa na. Ay, saan asyak day ta, Beshi? Ang mga nudagiti dumaan nang iistorya Makapasar. Saanan amatungpal ti arapaap ko ang makaturpos iti kolehyo. Jakmut kabailan apagadalan ti bagi. Kunakman no agad adal ni Kriste. Jak amu ante. Ay nawaw, apay adi mo amaw kat kapsat mo mo dayjay. Insardeng kon timang paadal ken kuana ante. Iso mo lagayam anakitak iti may sa restaurant ije sintraw. Nasayaat mo't ata na panunot na ti agtrabaho. Agam apay adi mo tulungan ti kapsat mo ngay. Ay na, nakabutbutang timang paadal iti kabsat akas di ti galad na ante. Iti kas di apa nagsasauna kat amuklatan nga ibaddak nakto inton makaturpos iti kolehyo. Adya, Dayta ti pudno ante. Nanggag ko ti voice record idi imbaga na apam maranglaang ti kinasingpat nga ipakpakita na kanyak.
Peke, ti kinasingpet na kanyak, Auntie Helen. Sigurado ka ding, iti desisyon mo bakit? Di mong tulungan ti kabsat mo. Saanan lakay? Jay ko nakngarudan. Nakabutbutang ti kabsat ko no makaadal day jay. Sigurado alumastog pay. Sayang mo't ti mano ataw na tinulungam. Di ba lilatan Nalpasan. Pagyamanak latan, tanaamwak ti kas ti aplano na. Jaklaim pagarup asa iro mat gayam ti kabsat at tultulungak. Ag nakamat siguro, nawan ka mang tulong kinkwana bakit? Ay, adamatan kinkwana day talakay. Awanan bibiyang ko iti day jay a tao. Saan mo't gaya man nga sa eskwela ni Kriste? Helen, bakit? Nagikat, tanauman ni Manang na. Nakasaritak ni kaanakan Melinda, idi napalabas nga aldaw. Kat nakabutbutang titumulong, ta mga no ibadek nakto kuna nakiden. Noon niya mo't ngamin tinsawsawang ni Kriste, Basol na pala ang ano saan atulungan ni Manang na. Narigat tumot ang mabagbagaan. Naimbag kumano saan akas jay ti panagsasauna. Sayang, tinarugyan na. Awanan maaramidan na, ta saanan akayat ni Manang na apagadalan. Dito'y magayam ti pagtrab-trabahwam, Kriste kaanakan. Wananti. Awanan planaw nga aginrol manan. Awanan, anti. No apay mo nga may akas jay ti panagsasaom iti kapsat mo amang tultulong keng ka. Uray agbabawi, Saan mo tan ang maisubli tinapalabas? Wen ta siyempre, mabutang matan ni Manang mo. Nang runa kat saan anak kaadal day jay. Amok day ta, anti. Mabutang ni Manang mo, ta ang mga numakaturpos ka, kat ibadek mo ti kapsat mo, ang nagsakripisyo, tap numakaturpos ka. Anyat maaramidak nga, kat nalpas mo tan, anti. Kayat ko ti agadal. Awanan. Nalastog ka nga men, isuaday ta. Nauma ni Manang mo. Awanan Ano siya mong ti makitang tangdan. Anya ngay nga raw. Ay, nawaw! Respetuam ti tao nga agsaksakripisyo tapno maragpat mo dagiti arapaap mo. Di ka agbalin analastog, tapno saan da madismaya amang tulong ken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.